Mabuhay! Good morning, good afternoon, good evening. Ako gali si Papa Prince sa Barangay FM 93.5 sa Iloilo. Sa programa nga Talk to Papa. And I would like to say thank you, madam mo nga salamat sa mga YouTube subscribers ta kay man ang Papa Prince Talk to Papa channel 1,000 subscribers na. Kaway-kaway sa mga subscribers natin. Maraming salamat po. 1,000. And dahil 1,000 subscribers na, meron akong Apple. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Pero joke lang. Seryoso sa mga subscribers ng YouTube channel natin. Thank you very much. I really appreciate it. In just a matter of 3 months, naka 1K subscribers na tayo. And please, help Papa Prince. Share nyo to all our friends all over the world. Actually, we're doing it. I made a YouTube channel so we can reach out, para maka-reach out po tayo sa mga Ilonggo OFWs sa iba nga pong sod, mga LSIs diri sa aton nga pong sod, and of course it's for everybody. It's a full-blooded Ilonggo channel. Ang Talk to Papa is an FBI full-blooded Ilonggo channel with a full-blooded Ilonggo DJ nga ga-protikal. Protikol kag protikal. So, I would like to invite everybody, padamuhon ta pagid. Help me. Please. Subscribe na po. Subscribe ang YouTube channel ta, Papa Prince space Talk to Papa channel. Every episode, ang mga episodes ng Talk to Papa, every day from Monday to Friday, gina-upload ta na sa YouTube. So, you can watch wherever you are for as long as may ara ka mo internet connections. Once again, my name is Papa Prince. Maraming salamat. Yes, madamoy nga salamat. Happy 1,000 YouTube subscribers. Mga kapuso, mga kabarangay. Thank you. Ingat kayo always. Mama chup chup.